Tu moram početi malo ranije, a ne od 28. Dakle, podsjetiti na to da je Kominterna već na svom osnivačkom kongresu 1919. Rekla da je Jugoslavija artificijelna tvorevina, sila Antante i produžena, odnosno Velika Srbija u kojoj se nastavlja nacionalno ugnjetavanje nesrpskih naroda. Dakle, moram reći i ta se politika Kominterne nastavlja do 28. koje govorite, dakle do 4. kongresa Komunističke partije Jugoslavije u Drezdenu, na kojem je, a i 5. kongresa Kominterne 25. u Moskvi, na kome je maksimalno do izražaja došla podrška Staljina suverenosti i samostalnosti Hrvatske države i podrška hrvatskim komunistima, ali oni su u Komunističkoj partiji Jugoslavije uvijek bili manjina i nisu mogli tu podršku realizirati, a Sovjetska Rusija s druge strane bila potpuno izolirana u međunarodnim odnosima i osim verbalne podrške i političke podrške nije mogla djelatno pomoći hrvatskim komunistima da uspostave, naravno da se razumijemo, radničko-seljačku Hrvatsku republiku, ne neku demokratsku, nego i građansku, jel da? Nego su se, njihova podrška bila verbalna, načelna i politička, jel da? U tom kontekstu Staljin je vodio upornu borbu protiv velikosrpskog vodstva Komunističke partije Jugoslavije, posebno protiv Sime Markovića. On je prema njemu imao dvostruki animozitet. Prvo, njemu se nije sviđala velikosrpska orijentacija Komunističke partije Jugoslavije, a drugo, Sima Marković kao intelektualac ga je užasno podsjećao na Trockog, a Staljin je imao veliki kompleks prema Trockom i za njega je Sima Marković bio mrtav puno prije nego što je ubijen. Šta je napravio Staljin u tom trenutku? Preko svojih rezidenata on je pronašao jednog mladog Hrvata da preuzme stvar u svoje ruke u Komunističkoj partiji Jugoslavije. To je bio Tito, ali s njim i Andrija Hebrang. To se dogodilo na 8. zemaljskoj konferenciji kad je Tito, i onda je dobio instrukciju Tito iz Moskve da ne inzistira na lijevoj i desnoj frakciji, odnosno da se usprotstavi frakcionaštvu, a u stvari to frakcionaštvo je bilo da je lijeva linija bila prohrvatska, a desna po jednoj običnoj, rekao bih, analogiji, je bila ona velikosrpska Sime Markovića. Zadatak Tita je bio, dakle, da se suprotstavi frakcionaškoj borbi u KPJ-u i uspostavi jedinstvo, ali ono što je naravno najbitnije, da formira Komunističku partiju Hrvatske, što je točno značilo ono što je htio i Staljin. I Slovenije, jel da? To jest da to budu nekakva jezgra budućih samostalnih radničko-seljačkih republika u federaciji, svjetskoj federaciji takvih revolucija kakvu je zamišljena Kominterna u pripremama za svjetsku revoluciju.